Ditaba ke tša leleme la Sepedi letšatšing le la Sontaga. Re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya TTT. Re thoma pele ka dihlogo. I think our mission was impactful. Its real success obviously will be measured on the ultimate objective of stopping the war. Mopresidente Cyril Ramaphosa o rumile ketelo ya mošomo wa gagwe le baetapele ba dinaga tša Afrika ka Ukraine le Russia yeo a rego ke katlego go emišeng gareng ga dinaga ka bobedi. Batho bešo thobela, tsela ye ke swere le mošomi mmogo Trifosa Ntswelengwe. Mopresidente Cyril Ramaphosa o rumile ketelo ya gagwe ya mošomo le hono ka Ukraine le Russia mo baetapele ba dinaga tša Afrika ba šišintše go tsela ya go tliša khutšo go fediša ntwa yeo e gagabilego sebaka sa dikgwedi tše 16 magareng ga dinaga tše pedi. Ba kantoro ya mopresidente ba re Ramaphosa o hlohleleditše ke kamogelo ye boruto yeo dikemedi di amogetšego go tšwa go presidente ya Ukraine le Russia. Mopresidente Ramaphosa o re ditšišinyo tšeo di adilwego ke baetapele ba Afrika di hlotše motheo wa tšhomišano wa nako e tlago yeo e tla tsenyago letsogo go rarolla dithulano. Dikarolo tšeo di šišintšwego di akaretša go fokotša dithulano, go lokolla bagolegwa ba ntwa, bana le go hlompha pušo ya dinaga go ya ka lengwalo la kwano ya ditšhaba kopano, go netefatša thekgo ya tša botho go bao ba ihlokago le tsošološo ya ka morago ga ntwa. I think our mission was impactful. Its real success obviously will be measured on the ultimate objective of stopping the war. But the impact that it has had is that, one, we were listened to as we gave an African perspective on the war that's having negative consequences for our continent. And secondly, we probably the only group that has engaged the two leaders within a short space of time to put forward a very strong proposal and view that the war must end. Baoki bao ba šomago ka kontraka ba kgoro ya maphelo Gauteng bao ba sa lego ba thwalwa go tloga nakong ya leuba la COVID-19 ga se ba lefiwa megolo ya bona dikgwedi tše 3 tša go feta. Ba re le ge go na le pharela ye go letetšwe gore ba ye mošomong. Ba dirile boipiletšo go tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi go ba thwalwa ka lenaneo la bjale la profense la go thwala bao ba sa šomego. Londiwe Mkhwanazi o lebaganwe ke go tlosiwa mo legaeng la gagwe le go tselwa sejanaga. Seno ke jaaka a reteletswe ke go duela madi a rente dikgwedi di le 3. Wa kgaratlha mo botshelong mme o ikaegile ka bao ba pelonomi go mo ema nokeng. O gareng ga baoki kwa bookelong ba Dr. George Mukhari le kwa ditheong tse dingwe tsa boitekanelo mo profenseng bao ba iseng ba duelwe fa e sale ba thapilwe ka moranang monongwaga. I can't afford to buy food for my parents because I'm the breadwinner at home. I'm the only one who's working. So I couldn't even pay my daughter's school fees and other 2 kids for my siblings. Badiri mmogo ba ga Mkhwanazi kwa Dr. George Mukhari ba re ba jewa ntsoma. Ba re ba ne ba dira ka paka ya leroborobo la COVID-19 le neng le gaketse mme ba ikgatholoswa fa go thapiwa badiri. Le question ya gore ge CEO antsha di post mo sepetlele o na kwane le ba go central office gore ba nyaka di nurse tse di kaena so a re so ka re arabiwa so re nana go yotlhe e re no ntwe di appointment letters di legitimate because di senile ke motho e leng gore she's in a power of position of power, so only to discover or no actually it was a way ne ile tsela ya gore rena re tle mmerekong re thibe shortage, especially Panyaza Lesufi untshitse di post for youth ya South Africa, and I'm feeling like ANC is failing the youth of South Africa. Lefapha la boitekanelo la province la re le swabisitse ke tshwetso ya komiti ya matlotlo ya province la go fokotsa tekanyetso kabo ya COVID-19 go tswa go diranta le dibilione di le 1.1 go ya go di le dibilione di le 600. Offenses Timo, SABC News, Garankuwa.
ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go loma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News lentswe la gago re ikemetse ga re tie letlhakore. Ditaba di tšwela pele. Setsebi sa setlogo sa setšo sa Batswana Koko Grace Masuku o bolokilwe motsaneng wa gabo ka Lekutung kgauswi le Moruleng ka Rustenburg. Mahlwa a di bona wa mengwage 19 o hlokagetše pijana bekeng ye. O be a tsejwa ka lerato le tsebo ya polokego ya setšo sa Batswana. Ba laelana le morata setso mogokgo ebile le mme yo neng a rata go bona ditlhabololo mo motseng wa gabo. Ba le bantsi ba mo akgolela seabe seo sa gagwe. Ne le motho re tandilo tsa setso ko mophatong ene le ene a re tlhokometseng ko mophatong a re tsamaisang ko mophatong a re bontsha sele le sele. Bana ba gagwe ba ne ba itse gore ba mo share le batho. Bana ba ga no tsena ha ba go sutela gore o bue le mmabo ene ba mo lesa a ya bo Senegal a ya kae mahatsa otlha a ya ditaletsong go ba Cape Town kae bana ba itse gore na le ene nakwana kana go erile re mokgaogana le batho. Masuku yo kileng a belwa kabo e itsegeng ka the Order of Baobab in silver ka 2006 o tlhalosiwa ene le ena moagisi mo lapeng la gabo. Re tlo mo gopola ka go rata family. O na rata lesika thata. O na tlotla go dirisana ga lesika. O na rata setso a se tlotla. O na sa batle sepe se tlhakatlhakana a rulagane. O ne a sa ame fela matshelo a ba lelapa la gagwe mme o ne a ama le matshelo a baagi ka kakaretso. O dirile tota mo setšhabeng ka gore o ne a rata setšhaba sa gabo le setšhaba sa rantsho ka kakaretso. O ne a itse tsamaiso ya setso ga mo gae mo o ne a kgona go phutha bana ba basetsanyana a ba ruta anatomy. Masuku yo neng a itsege ka go rata go dirisa ditswammung go dira melemo ya setso o fitlhilwe mo mosong thata pele go ka simolola ka tirelo kwa lapeng e nnileng a setse a bolokilwe. Itumeleng Kgajane, SABC News, Lekutung gaufi le Moruleng. Bagesho di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano gomme le ka kgathatema matlakaleng a Facebook, Twitter, YouTube, ešita le nomorong ya rena ya WhatsApp. Re tla boa re lesolela tšona ka iri ya bobedi mo go DTT go sasa morago ga fao ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC2 le DTT. Go latela kakanyo ya maemo a boso, Thobela.